Me did Isaac Jumpo, but me family the great temple and bring one man come when you too much Déath. Too much Déath, more too much. Namen so me I'm more fire. For me, obi bia akwa ba de ba too much GH. Anything so munya ba Mexican ma boa nsem a che se ade trene wo oman mu e de eba be so mo na etiefo dane na esi wom eye awe wo sem so a aba be to dwane die se wani enye se ye katro eye abofra we di 6 months na wa trene nkwa ya say Kasoa abonten so biaya ye frɛ wo bojase na abranti a wo ye taxi driver wonu ani ni aba wakɔ edwuma so aba be pie mu wo fie je se di ni aba ne so the mattress aba betu efie wa compound se anka ne ba with this 6 months no one rest kakra nanso ni aba me ba ye na se ne chi na one show se ne light nso na enko yo se satan na adu wan yo se na wanu ma akwo enye wodi kai aba betwi afa abofre so na tiefo wo hye se ne report ni kire mu a abrantie yi ni nuaba na asawe wo sem ye kasei wetwa one ne brother in law omanije so kra na wo hye se ne taxi driver yi onu ne jumedi a wodia ni taxi da wo sori ko ne juma so kotwi taxi wo bojase mantemu na wo ban so a efie wo no owo bebi a wo parking ne car ase bebi o parking ne taxi na a particular place wo fie wo nanso this time odie wo ko ba ye no se dudu na susu se da bi omunnimu ni aikwa so se ye twa se se sare wo se mu isi a efi se wo mu nti ase se abayiwa yi taxi driver ni nue yi sa da ne nko ade wo de mattress ebetu wabonti wo de abofra wenya 6 months pe then so say one rest that anajuno Samuel ne kra report e beche se na ye numre kwa be say 9 something na eno so say there bio we dia se ne enye coincidence ya we wo se ma yesesi efi so mu geji se na si wo boss no ma me no etumi de ne ba ne beto abonten sa time no na wo mo hwe abrantie no so adane de fie wo enye se wonte wo oti wo pa wo nim se ne wo sitie na bibie ni a na samre no so kania hye wo bebia kania brante wonu ankasa so taxi driver no taxi right no so esi so na esi den na we na in place na wotumi etumi edi ne taxi kotwifa abofre so na tiefo ni ya wo mu ane se emra ko ba se taxi driver yi Daniel tata yi edi car ne hyen a wo kra no di twifa abofra ne so no omu emrebe mu omunya akwan observers bo rush fa wo ko se omu koyi abofra ne fi car na se no na che se abofra na munmu wo na wato anananum wo ensiedo che se wenya chance ni po ankase ye rush na ko hospital ma doctor for ahwe no ma ye hwe nia ebia na me betumi aya found emu amunmu wo na se na misi eka mensem no oto anananum wo ensiedo na tiefo ye kase yi die a police for the omu agimwesan say wo mu omunye omu nti ase na a police for questions a wo mu ensem yi beto omu ani mu omu bisa ne say aden abrantie na aden na wabo ana se sebi wa hihye bi ana ebi nsususu se ana na adwum kanana efri se bebi a wo park de a woni mu se bofra wo fie wo de hwa na ese wo hwe na wo ye careful hwe se ebi abofra bi ngina kan achi ana se onko hye bebi a che se wo betumi edi ni dem nanso wanye careful ana se wan tumi ama nani anda wa ma se awe wo se mwesi die wo monte wo mo ase na police for so the investigation atudwa che se
Womo hwehwe enyoma mu nyoma potade ko potia etumi ma eye taxi driver we ema abofra we elusu ne nkwanetiefo uhye senya ensemu yi esi akono na eye wawu nia bema etumi ekum ba 6 months every atasefo asase so no enu na ama eye Ghana fo ni bisu se eye abawe ya ne beyi every mu yi adan ni nia bema no wone no ewo asem bi ananta wantawa bi ewo muntemu ana efisi e won monte wo mo ho ase na ebi nso kase da bi redie edi ya opa bebre ye abaye sanse anye abontinsu ni nemo eye wawu moja na wotwa wanije eso na ebi nso common sense say redie taxi driver na kire se wono no wanye careful esanse ankadani da wo paki a wo make sure wo wo mirror wo enim ne wo echire anase ne bo nchen wo make sure say there be wechi wono hwini wa block wo say wo paki ana wo tani ana wo reverse na taxi driver no etumi ama awewu sem say esi ana chese wono na yese embra eni ni disen embra se na fata ebi musu say we dey eye coincident we dey eye san bi ena atu eye Daniel Tete taxi driver yi esan say won sheda nkase wo kum onu ani nia eba esan say ntawanta kwa wo muntemu a enye solution ne say abofra wono wo ye innocent just 6 months abofra woni mu papa eni mu bone ena obesheda kase wo kunu no mu say we dey eye science bi ena esinetiefo wo hwese ne ye nsemu report chire mu a na wadwenkyere wo ho ene say ayawe wo se mu akasa ka abofra owoda ache 9 months so ninsen krane krampo no enye easy na afen so anu po echi na wo so kokra enye easy oguo ene enkwa entem ena na wugire mra wo kwa wo so na mami arawo se mato no ma no shede ne tifo for wadwenkyere so eto ja efama yen di say who be pan if you say we there who be can na afen so subscribe here so bon one na subscribe say na too much if you can say ya dey jumede bi atuma won so sabe to me akabi na watumi akire wa adwen na afen so like share the promote channel we any day into mercy car na me de kase boy ebe sum na tiefo before me de manu basic crap we onju me ko am so ya sema my Juliet Ventures we be say o kitchen we ni car for my Juliet number na friend have a loan master loan within 24 hours near yani say we government worker we can nominate into the that form boko e dey for me the we see that in the lesson Asia makwa too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.